Sawubona Khunjuliwe, ngiyakholwa ukuthi ugcinekile kwangathi uNkulunkulu lo ngakhohlwana, uNkulunkulu wetibusiso tonke, uNkulunkulu wekuthula angakubabala ngemusa wakhe. Nasi lesingwa sakavuka udle, ngicela sibuyele kuSamuel wekucala sahluko 24. Lamhla ngiyakholwa ukuthi sifika ekugcineni ngale ndzaba besolo siyicoca. Uyambona lo verse 1 lothi kwathi Sawula sabuyile ekucosheni emaFilisti, watshelwa kwathiwa Davide sewusehlane lase Enigedi. Bantu bayakubona, bayakwati. Nangu Davide bebambona, bayamkhomba ukuthi sewukubi, uzama kubaleka yobhaca umntwana bantu, kepha kunemehlo lambonako, base bayamtshela Sawula. Ngeke wati lamhla abantu ukuthi engabe bakhulumani ngawe kubani. Kuhle ukuthi caphela, futhi kuhle kucabanga ukuthi uyathi noma umsulwa kanganani utawutingelwa. Yonke indlela yempumelelo inesitha sayo. Mangabe ubona bulukhuni, ubona butha buyakuvukela, akusho ukuthi lokhu uNkulunkulu lakuthembisile wathi nginemasu lamahle ngawe, akusho ukuthi bekahema uNkulunkulu. Emasu solo mahle noma indlela iyimbi, kepha lisu laNkulunkulu, liplane laNkulunkulu solo lihle. Uyathi mawuchubeka nalendzaba, lokusinza kwaDavide aphephe, kusho ukuthi uNkulunkulu angakhuluma angenta intfo uyayimelela. Uyathi lolu gcobo labesakanalo Davide akazange alusebentisa kumgcotsho waNkulunkulu, wafuna kuyawulisebentisa etitheni taNkulunkulu. Ngiyakucela sihlobo sami, ungasebenzisi emandla akho to destroy lomunye umuntu waNkulunkulu. Ungasebenzisi likhono lakho, ungasebenzisi sikhundla sakho, ungasebenzisi lithuba lakho to destroy another person, kudestroya lomunye umuntu lodalwe ngemfanekiso waNkulunkulu. Lo verse 5 wakhona ke uthi emva kwaloko Davide wakhathateka enhlitweni yakhe ngenxa yokujuba lomphetho wengubo yaSawula. Usaqoshwa, usafunwa, usahlaselwa, bani naye nembeza. Kuthiwa umntwana mangabe uyakhala solokude lomnakakho, ugcina sekathula athole intfo la yawudlala ngayo. Kusukela kuleso sikhathi ubese kuba khona la kuye kuthi kusho ukuthi kukhala akusiti, ngoba mangikhala kude lo nginakako. Ngiconzeni ngaleyo nkulumo, ngiconze ukuthi nembeza uke akhala memeta athi uyathi kukabi lo lokwendile noma lo lofuna kukwenda. Mangabe nembeza akhala memeta ungamnaki, ugcina athulile, ugcine sewenda intfo lekabi, ungaseva ngisho buhlungu, ungasathinzeki. Kwangathi uNkulunkulu angavuselela nembeza, ufane ukhone Nkosi yami kuthinzeka ngebuhlungu noma ngesendo noma ngetindulo sewutisikile kulabanye, ngebantu lese ubacuyile kumbe ngelulwimi lwakho. uNkulunkulu
akavuse nembeza lone kuthinzeka. Amen.